FETAKINIMA ki KAHA LELEI motu ULOA. Tapu mo afio e o toa ia taulo tolo tonga. Tapu ki hene afio koe hau e whonua ki ngi tupo wono. Tapu ki tahine kuinina na spau mo fale o hamo he ofo. Tapu ki he pilinisi kalauni tupo utoa uluka alala mo hou eiki. Tapu ki he iksea e fale alea no pele whawhanua. Tangata iki pale e mia ho kawa meiliku mo hou eiki ministao e kapineti mo me mipa fale alea o Tonga. Tapu mo e whaafalanglangi o e polo kalama makehe ki hono wha ilongai, o e aho wha maman lahi ki hono wha manatua e tau tupu, Honorable Sione Sengsta Saulala ko e eik minista e potu ngawe ki hingahi ngawe whaloto whonua, o ku wha malmalu ai e wa ngawe ki hono wha lakalaka o e tau tupu i he whonuani. Tapu pe mo e ampastoa o e puleanga siapani, Your Excellency Munenaka Kensaku and Lady Kensaku. Mo e kau whafofonga wha diplomatika o i ngahi pule anga muli. Tapu pe mo e pule lahi e potu ngawe ki ngahi ngawe whaloto whonua, pule ngawe o e potu ngawe ako, mo ki mautolu hono katoa pe, ko e kau taki ngawe o i ngahi potu ngawe e pule anga, pe he ki ngahi kupu whekau aki ka koe hoa ngawe o e tau tupu i he whonuani. Wea i whoki mo e whatapu makehe, ki he tangata eiki whai whekau, Williami Polota, whai whekau pensimani a ka ola Tonga, mo haa whakaolunga o Tonga. Pea ke a ua toi whakatapuni ki he tau tupu e whonua, o ku tau kau whakataha i he houani, i he polo kalama makehe, ki hono whakailonga i ho tau aho, whamaman lahi. Ka e tuko e whainga maalieni ki a tawa mo oku ki whahoko atu e polo kalama, ki hono whakailonga i o aho mahu ingani, i he kaweinga, FETAKINIMA ki KAHA LELEI motu ULOA. I he whainga maalieni o kia i a whakawhe ki he taha e kau whai whikau o kuna o ngāwe whelawe i mo i tau tupu i ho tau whonua, ka koe Palestine lahia e tau tupu whatahataha o seasu Siriana tau taina o Tonga, whai whikau pensimani a kau ola Tonga, kene kamata e polo kalamani a ki halotu, pea ka hilia e whahoko atu e he talekita e tau tupu o e seasi katolika loma tai o sisi o Tonga mo niwe, James Mateo Kataki a Lea Talitali. Ka koe whai whekau, pensimani a kau ola Tonga, pa tau tok hoko atu. Please may you all rise for our first hymn. Hymn ononge au maono. Koe kungau e tu ki mua, ke lau ai malo he otua, ke tala e ni ngahi o wha, ke te au he tau kotoa. Ko e kungau e tu ki mu, a ke lau ai malo he ai whaingata a mo whihi o ni wā ihala. Nā ku me ia whetu o lahi, ko e ki pē nai kai whai. Ko hai e lau ai whaingata a mo whihi o ni wā ihala.
te uhiwa pe ho o wha, he aho mo i pōkotoa, o whai ho whai ki i taimi mo i tāniti, e ki te uhiwa pe ho o whahe aho mo e o koto, o a o whai o Please, you may be seated. Our Bible reading for our opening prayer of today's program is taken from the book of the prophet Isaiah, chapter 40, verses 27 to 31. And I'll be reading from the Tongan version. Koe haa aku ke lea pehe ai e se kope, mo koe Israeli o ku ke lau, o ku puri hoku hala mea Sihova. Pea ku hoku otua ko ne mo utukua ke more e ku totonu. Ikai ko ke ilo, kehe ikai ko ke whanongo, koe otua ta e ngata a Sihova. Ai whakatupu o ngahi ngata anga o mamani, o ku ikai ke vai ia, pea ku ikai ke ongosia, o ku tae mahakulea e ne whakaukau. O ku ne atu ngū ki he vai, pea ko ia ku ikai hano iwi, o ku ne whakalahi hono mālohi. Na amo e tautupu o ku mea mo vai pea ongosia, pea ku kau talavou te nau mātu aki humu. Ka ko haa matatari ke Sihova, te nau whakafo ou ho nau ngū. Te nau puna ki olunga hange koe i kare, te nau lere o ikai ongosia, te nau haa ere o ikai vai. Ka ngata ngaia o e le soni, whaampe ki whainga maari e koeni, ko le peke uhufanga i ngahi tala whakatapu ko au whaki, ka tāpe ke o atapeha ki whakalaulau loto, ke tataki ake e lotu kamata o i polo kalamani. Hange koe aku mō mea ia e kaweinga o e aho whamaman lahi koe ne tau tupu, pehe ono whakarea, FETAKINIMA ki a KAHA LELEI mo tu ULOA. Shaping our future together. Ako whambe ke to'o mai e ki whakaukau koeni, ke tataki aki e lotu kamata o e ahoni, ko e tau tupu i kare. Equal youth. Pea koe rewa e whakaukau e tolu, tataki kia e lotu e ahoni, ko e tau tupu i kare, ko e tau tupu o kunau mao e kātaki. Patience. Neongo ai lahi o ngahi whaingataa o e hala whanonga, ka kunau mao ai lau maari o e kātaki. Kono ua ki ai, ko e tautupu i kare, ko e tautupu o whakaivia, empowered or strengthened. Whia mao au pito ai tautupu ia ke whakaivia, ke whakaloto lahi, ke hoko atu ai ngā ue lelei, o ikai ke whanonga atu pea waeua pea ngata. Ka ke whakaivia ai tautupu ke ausia e taumua. Pea ko hono tolu lewa, ko e tautupu i kare, ko e tautupu o kunau whonu he amanaki lelei. Hopefulness. O tau maari ia pe he whakaukau o mai he palofita, o kulahi pea ngahi i misi ia, ke to'o mea e whakaukau. Kai ke to'o mai ha manupuna, ha moa taane hufanga e whakatapu, he kwei pea e vai anga ia o e moa taane. Kai to'o mai e i kare ko e lelei taha ia mo e tuki mua taha, i he manupuna ko toa pe, ke whai ake e whakalotolahi ki Israeli. Koe ahoni koe whalotolahi e ke kamata ake e polo kalamani, tau whia mau pe ha tau tupu. O ku nau mau ai kātaki, nau mau pe a moe whakaivia,
pia ku nau mau mo amanaki lelei pia ne mau ko ia pia ku fai ka pakau lewa ai tau tupu tala mai ku nau puna ki olunga hange ko I kare nau lere o ikai o ngosia o ku nau ha ere o ikai vai vai ke tau loto e o toa mafi mau whawheta I ka te koe ko hi koe aho wha koloa koe mau wha mo neu kei tonga pea tonga I he ofa ata pea e awhiona māloho whakala koe whielelei e na awhiwhio king tupo wono kai mā kuina na spau pea moe whare o haa moe ofa lau mare lelei pea e ho eke e whanua lau mare lelei pea e ek pare mia o tonga hua kawa me riku kai mā e ho ek minista o e kapneti e mālo e whakalere ku whai he awhiona ma ek minista o e potunga wen kai mā e CEO pea pehe ke kautaki ngā ue kotoa pe I ngā he waa ngā ue o kutokoni ki he whalalaka I o e tautupu I tonga I ngai aho koeni mau whiawhia koe hui koe mau au sia ai aho mau inga koeni aho kutokanga I kina ai whakamaman lah pia kau kai pia motongani ai mahu inga koia o e tautupu o kia ai amanaki lelei ai kahau o e whanua ka kohono tautupu ma whawhita e o toa koe hui koe polokalama makehe o e aho koeni ke whakailonga I makehe ai whanau tautupu ai ngahi malai kehe o kulawa me ai tautupu pia nau hoko ai koe tāpuaki ki e whanua koeni koe maulotu ai o toa ke tokoni mai ai awhiona tāpue kina ai tautupu o tonga ke mau FETAKINIMA whakataha ke au sia hakahau o LELEI pia mo ULOA pia malawa ia o ka pau o ke ai ha whanau tautupu o ku hange koe I kare o ku mate ngataa I he whakahoko o e ngahi ngāue LELEI pia whepaupo waki ke langa aho mau whanua tua mau hapai hake ki ho awhio ai polokalama ai aho koeni kua whātu pia teu e waa ngā ue ke tautupu kai o maa e potu ngā ue ke ngahi ngā ue whakalotu whanua tuko tua ke hoi fua mai ai awhiona ki e polokalama ai aho koeni Heavenly Father, that is our prayer for your blessings to be upon us in this occasion, that we will all honor and glorify your name through the program of this day. May you strengthen, empower our young people, that they will mount up on wings like eagles, that they will run and not grow weary, they will walk and never be faint. The hope of our future, the hope of today and for tomorrow is within the youth of this nation. Father God, may you help us and guide us that we will become eagle youths, youths that are empowered and strengthened, full of hope, and not only that, but youth that have endurance, that we will persevere no matter what to accomplish the goals that you have given us. Lead us and bless us today. Be with the guest of honor, all the distinguished guests, members of the diplomatic corps, and all of the partners and stakeholders for youth in Tonga. May you be with us and guide us. That is our prayer of today, and we ask all these blessings in the mighty name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Tapu ki he awhiwhio ai tahatol tapu, koe otua o niu, koe otua o tautupu o Tonga. Tapu ki he na awhiwhio, tama ko tupo ono, kuina nas pau. Tapu ki he pilinis kalauni, pilinis tupo toa. Plinses sinai takala tuku aho, moho na whare, ka koe KAHA o Tonga. Tapu ki he eik pare mia, e kau me mi pau kalauni. Tapu mawahe ki he whakalangi-langi o e aho. Honorable Sione Seng Star Saulala.
ko ek minister o potu ngā ue ki ngā ue whakaloto whonua. Whatapu ki he kau whakafofonga o ngā hi whonua muri o ku mea haini mo ki tautolu. Pea kou kore ke whakamalu malu i he tala whakatapu kakato na e kamata ke pulu kalama o e wata whakakoloa koeni. Kai ata mo i motuani ke tongia hoku ngawha o e houani. Eik whakawhalangi kou tū ke whakafofonga. Kau ngā ue ho o potu ngā ue, kau tak ngā ue ngā hi hoa ngā ue ki hona whakalakalaka e tau tupu he whonuanu. Whanau tau tupu ko toa o Tonga. I tongani, mo murina whoki. Tali lelei, noto maa whana, mo i whiawhia lahe wheitu una. Kau maa kau whakawhalangi, maa tua tahui whanau. Mo kau ngā ue ko toa pē, o tau FETAKINIMA, ki hono lālanga, mo pātoloaki, haka hau e ULOA mo LELEI, mai hako tupu e whonua. For non-Tongan speakers, Your Excellency, Mr. Munenaka Kensaku, Ambassador of Japan, and Mrs. Kensaku, representatives from the Australian High Commission and the Embassy of China. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my privilege and deepest honor to welcome you all on behalf of the youth of Tonga to this momentous occasion, celebrating the International Youth Day as we join with every country across the globe in celebrating the lives, the innovative lives of our young people, and celebrating their voices, their initiatives, and their contributions to our country's development. It is our hope that the Spirit of the Lord will guide us through today and forward into the future, as the theme of this year's International Youth Day states, shaping our world together, or in our Tongan language, FETAKINIMA, kia kahau tuloa. Ko iau whaafeatu, kau ngā kātoanga a koeni, hanga ki hota whaaki, tala ki ai, we can do it. Te taulawai, te taulawa FETAKINIMA. Te taulawa FETAKINIMA, ke lālanga ha kahau lelei motu uloa mā Tonga. Tau tupu, kore atu ke tau kau whataha, taitari e ik whawhalangangi, me kau whawhe ahoni, a ke tau paspas. Tuawha, malo. Whamalo ki he whaiwhikau Pensimania ka ola Tonga pehe ki he taktau tupu o e Seas Katolika Loma, James Mateo i he lot kamata mo taltali o Hawani. I he whainga maria ko e ni te tau hoko atu ai ki ha whakari ali makehe, me i he tau tupu o e Seasi tokai kolo i a Kalaisi, pe a kahili au ki ai e whakaafe ki he tangata e ki whaafa langlangi o e awha maman lahi ki hono whakailongai o e aho e tau tupu, ke tau mua hakoloa mā ki mautolo e tau tupu o e whonua. Ko e tau tupu whoki o e Seasi tokai kolo i a Kalaisi, ku taki maia, e o Sayasi malupo, kai pehe ki he toenga o e tau tupu o e Seasi.
Tap moe o tua Tonga. E whai kia tuk whanua pe tau ke mono i ai. Kore ke whamaru he tala whakatapu ka katne whaka MCA. Kore ke whakatapu ma ke CEO put ngawe mia. Dr. Fort Fusiahi. Behe ke CEO put ngawe ako. Professor Skin. Tau ka whakatahain pe ka urui put ngawe kotoa. He whakatongai ma kehe. Ai tala whekauru ai ambassador Siapani. Tau hene ahoni. Munenga Kensaku. Monoha. Behe ke whakafonga me puranga Ministerial. Behe ke whakafonga me puranga Siainya. This is my last function as Minister of the Cabinet. And I am grateful to add my responsibility as Minister of Internal Affairs with the celebration of the youth of Tonga. The youth of every nation represents the drive and power behind that country, and Tonga is no exception. I'm pleased to have served the youth of Tonga under MIA and hope that I was instrumental in building your capacity for growth and development. Ko whatongia whakaosin he lakanga Minister, pa ko whamalo ai, on tuk mai whatongia koe ni e tautupung. Ko au ni, o ko momoe te amaka mo tautupu. Ia mea te whamge whamamawhai a honi, mahau inga mea ko taimi. Nau lera tua ko USB, tau e taha, tau whakaosi ia, tahine ona koe marunga taha koe mawako. Teo i koe tu e chini, tau mua pe USB, tu e me lere, o maroro. E nofo ku whau kau, koe aunga te maui. Ospede a ko te maroro. Pe kau ke si, ke whai pia ngai aunga. Toko ni kou whamiri, toko ni kou siasi, toko ni kou wak he koro. Koe hape ngatanga, ke ngok aunga te maui. Na uho kau he popo whai o ngongo. Pe hoko e pasitene tonga media. Pe hu popo e akapuru, pe hoko ko sea po te akapuru. Alo popo e mea whapoti kare, pena hu e tau sisi taha whalerea koe puranga fo e wafang furu. Ahoni, ko ofia take ni mongo furu. Ko rea whakataha mua koho reti. Ko si i mua whatangata, koe muna pe. Tā koe apasia kasi o wā, koe mea peung mahuinga. Tō topu, o ate upopo kakatu ka te mautoro me hoko atu. Whakatau ange, whakaunga taimi, taimi mautoro kau whine mui, te nofo ake te whakafo o whaa. Mo te poto, te nofo ai pe te sioraro ki kakai. O whare pe te tuk whatongai, o se te toua ki tahe mari. Pe te tuk whasio pe hatahang manawa. Mau inga, neongo whetunga o te ai, kota mau raro pe. Ofa whetongoni aki, FETAKINIMA. He koe taimisi pe, pe osi. Koe ngai kakalani, koe kakala pe. E mai, ka koe mo ui koko atu. O ate tala mono, ke take iuf, Koe maa iuwe pehe kau whaifatungi ahoni, tau popo kotoa, ko motoro hakau e ahoni, koe whanua motoro a pongpongi, o whaatu. Tangatai ki whawhalanglangi o kukoloa ia e tautupu e whanua i he whakoloa ku ki whahoko, pe au mauhunga i ai. Kai ke he keu hiko e mau inga o e aho, ki a ki mautolu whanau tautupu e whanua, pe au tau pe ke whahoko hano whamalo ia i e polo kalamani. I ene pehe e whahoko atu a e lea whamalo e aini se ofa pa mei he tautupu o wholaha, pe a kahilia e tuko i pe whainga maali e whaosi o polo kalamani, ki he tangata i ki whaiwhekau, pensmani a ka ola Tonga, ke ne tutuku mo ke lesi a e polo kalamani. Tua whaat. Tapu ke he o tua mafi, koe au niu o universi. Tapu ke he ne awhio ki ngi tupo wono. Tahine kuina nas pau, mo whale o tupo. Tapu ki he whakalanglangi o e aho, Honorable Sione Sengsta Saulala. Ka koe ek minister o e pot ngawe, ke ngahi ngawe whakaloto whanua. Tapu ki he kau talawhi kau lahi, me ngahi pule anga muri i tongani. Tapu ki he whaiwhekau, mo haa whakaolunga i Tonga. Tapu ki he kau whawhawhunga tau tupu o mo lawa mai, ki he ahoni, ke tau ka whakataha, ka koe tuunga ki mau tolu o e aho whakakoloani. Pea o kou kole,
Ke u ngātu I he talaka kato e whanua, mo tala malu e whanua, kautongi e whatongia. He oku te tuu pē, ka oku te o ngoi ko hai kita, ke te uua I he pāngai o haatika. Oku maulau tāpuaki, mo lau monu ia he anga lelei a whaituuna, e whakalanglangi. Ho mea mai, ke whakalanglangi e katoa ngani. Whakamalo ki he kau ofisa, hono toka ngai, mo toko naki, mo whakatuutuu, anga he koloa lelei ke mau whakainasi, ai hako tupu e whanua. Whakamalo ke whai whekau, malo e lotu, o tau whanua ai ai polokalamani. Pehe ai whakamalo ke ngahi kup whekau aki kotoa pē, I he tuu e la mo e poupou. O hoko ko ho mau kau mai, ko lava anga e whatongiani. With heart full of gratitude to the Ambassador of Japan, His Excellency Munenaka and his lovely wife, Mrs. Kensaku, the Australian High Commissioner, her representative, Ms. Ella Scott, and also the representative from the People's Republic of China. On behalf of the host and the youth of Tonga, we would like to convey our utmost appreciation for availing your time to celebrate together with us the International Youth Day. Your presence here today defines your care to shape the youth of Tonga for a better future, and in fact, the best they can acquire. O ko tui, ko tau koloa ai se at wholau e aho, ke tau ngau e whakataha, uo ngā taha, loto taha, whekoe koei, whiofofani, pia pāsi me he nima ki he nima, mo pāsi me he tau tangata ki he tau tangata, ke kei hoko atu hono whakaivia, pia ke hoko e whau mo e whau, ka tau inasi ha KAHA LELEI mo tu ULOA, pia whakalekesi aki ai ngā luola o e whanua. O ko lea whakataha, mo e tohi a Isaia wahe raki vestaha hiwa. Ka pau te mou loto lelei mo tala ngofua, te mou kai a lelei o e whanua. Tala monu atu ki he toenga o e whatongia o e ahoni, pe mono ngahi whakawhiewhia, whakatauange te tau FETAKINIMA whakataha I loto lelei mo tala ngofua ka tau kai a lelei o e whanua he kahau e tu uloa. Tauange pe ke tau inasi a katoanga e whakapapau ia I tau FETAKINIMA ki he kahau o lelei pe tuu o tuputupua lewelewa e whakahoha a tua o whatu. Te kai ke whakahoko e tau lotu tuku, pe o atu pe mo e talamonu ai tau tupu ke wheituuna e minista, maulawe I pe ko e whatongia whakaosi e wheituuna, I o tūnga ko e minista. Tawange ke o tua ke ne whakaivia I pe ai wheituuna, ai sea whanoa ve stol taha, ka ko haa matatari ke sihova, te nau whafu o nau ngu, te nau puna ke o lunga hange ko I kare, te nau lere o I kai ongosia, te nau haere o I kai vai vai. Malo e ngā ue, o tau amanak lelei ke KAHA ue whanua. Tau whaosi. Pa koe keresia e ki ko sisu kalais, o whalahi e tua koe tau tamai, whiohi me lau maari e maoni oni, ke nofo ia te ki mau tolu ko toa be, ka eu maa e tau tupu ko toa be o Tonga, pia ke whai be o tae ngata, amen. Ko e kakato ia o e polokalama ki hono whailongai o e aho e tautupu, aia ko e polokalama uloa ki eni e hoko atu ki he polokalama hono ua. Pea ko e whainga maari ke ni wai whakaafe ki a ki mautolo hono kotoa, a whaafalanglangi ke whahauka ki I mista, I muani heni, aia e te utuku e ke he tokoni tale kita, o e potunga au ne toka ngai ko e wa e tautupu, ki a sina maa whao ke ne whahauka te whatongia ko ia. Whamaloa te lava lele tau polokalama o raki. Whakawhi e tuen ki mautolo, pa mo e minista, ko ka koe whakawhalanglango e aho, ke mo mea mai ki mua ke whahatau ki
ta va vepe pe o kwai whainga malia ke mo takataka I holo I mui hala minute nai ni ma ke hongo fulu o speko ya pa mo toi foki mai ke mo ngai sea ke mo tolko fie hoko ate pa polkalam hanoa. So without further ado, we have just completed our part 1 of our program. So right now I would like to invite all of you to come up to the front. We'll take a photo, a group photo of everybody. And after that, you are welcome to walk around the booths and have a quick look at what the stakeholders are doing for their youth. So please, everyone, can somebody... Yes. Oh, yes. Iyo. Ai koe fonga ne ku to ki va veange. Mahalok sai peke mo me ape. I think you can stay where you are, and where's the photographer? Photographer can take the picture from the front, from top. Eh? I think that's shorter and quicker for everyone. Easier. Iyo. Everybody up, please. Please be standing. Yeah.